Tinapalabas, tinawagan ni Criselda ni Chona. Kat binabalaw na na ito'y gapo iti panangisuro na iti anak na nga agulbod. Aging ka, analagip damanen tinapalabas. Nagbinara manendag ito'y. Kabigatan na, siraragsak ni Chona ang nagpakada ka ni Victor. Tapno sumreken iti opisina da. Ngem, iti panagsarsarita da nga agasawa, pimanaw ni Jorin, karaglugan iti kotse. Nakasuron man ni Chona, tadi da ammo, no sadino tinagturungan ti anak da. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy ti nobela anapaulwan. Iti barukong. Jorin, tiyan mo kati mo ipaipresati ko ng ide nga umay kamat dito opisina. Nanya timbagak, aramitek Elisa. Konak ide nga umay katulungan ka lagi ti trabaho dito opisina, iso ngay mayak. Wan angam, nakababain kin ni mamim. No tulungan na kadagitimbagana at trabaho. Apay ko makakabain ka. Oh, multo'y taigga mo awalis. Tasakon tagdalos. Anya? Ay, saan Unasam laptan tila misahan nyo ka ni mami. Tasak tagwalis. Sige man lang. Kakaisuna semestral break mi. Isa tulungan ka kadagiti trabaho dito'y. Agyaman nakitiki na imbag mo, Jorin. Limot kotse ni Jorin. Di nakaparata iti sangot ti opisina. Salbag. Anya ti mayan ti anak ko dito. Anya ti may naaramidan. Agdiretso ako dito opisina. Sigurado, addadan dita ka ni Elisa. Noon niya nga tatir aramidan da. Oh. Jorin! Mami, adda kayo magkayaman. Apay day tawalis ng igkamam. Itad mo kanya. Ano rinabsot yung matantiwalis. Inawagan na ka ni Elisa, tapno pagbalinan na ka janitor dito'y opisina. Ne, saan ma'am? Diyan kinawawagan ni Jorin. Pagamang ta damat latan itay. Oh, kay ayaw matatultulungan na ka kadagiti trabaho. Mami, pagayatak ti tumulong agdalos. Isa di yung tan ni Elisa. Agawid kan, Jorin. Ditoyak pala Ilipas mi tagdalos ka ni Elisa. Sana mabalin. Bayam ni Elisa nga isuti ang dalos. Mami, sekretary tin-apply ni Elisa at trabaho na. Saan ka ta dyan ito? Sumardugan! All around ti trabaho ni Elisa ditoy. Saan mo ka di nga mo na ita? Sekretary a janitress alalay kung dumapay. Anya? Katsi ka, Churin. Agawid ka. Anya ti kadam ditoy. Agad-adal ka pa ilaang. Anya tayo magbaga matulungam. Awan ti karbangam amang tulong ka na giti trabaho na ta agsusweldo. Oh, di mo na ita? Ala, agawin kan Jorin no kayak mo tinasaya. Jorin, iho. Laparang taapaya ka sa naliday kasimbang pwet. Naggapuak iti opisina ni Mami, Dad. Adya. Isu tinapanam itarimuar ka na sapa? Oo, Dad. Anya tinapan mo inubre di opisina ni Mamim. Ken, saan ka matuli ang nagbayag? Pinagawid na kami ni Mami. Di tayo dimteng iti opisina. Adya. Taapay, iho. Saan na kaya tinakita na apa ng tulong ko kani Elisa kalagit trabaho na? Apay. Anya ti trabaho ni Elisa ang tulungan ko ata.
Ti panagdalos na iti opisina, Daddy. Anya? Nagpungtot kat ni Mami. Hindi makita na anak ay gama kiti walis. Bayam, takasaritak to ni Mami Miho. Mangala ko man ni Mami iti janitor. Naglawad di opisina. Sa arumbang lang nga mangalay ti paradalos. Ala, bayam tay singasin ko tukon kwa na day taabanag. Ti payjak na gusto na sao ni Mami. Kuna na nga all around kano ti trabaho ni Elisa. Janitress, alalay, sekretary, kanda dumapay. Sana mabalin day ta iho? Talaga sana mabalin, Daddy. Isa bagbagan yun to kuman ni Mami. Sana ko mga abusuan ng itimplado na. Nabayagan asang imawag ni Bruno. Kumusta nga tan? Ti pinarami ko yung kuana di Manila. Hindi Victor tayo mauawag. Hello, Victor. Imawag at pasigurado kawan ka sa sarita na. Abay. Awan ni Jorin di tabalayo. Idin to ta simprik tamay. Ada pare, ada iti kwarto na. Ta napaluksawan iti inana. Tapay. Anya tinarabi di na sa na nagustuhan ti Ubing. Napan ni Doreen iti opisina na. Ket tinulugan na ni Elisa ka nagtitrabaho na. Hindi makita ni Jonah ket inungtan naman din. Ket tayay, napabayinan ni Doreen. Aniya. Sige. Kasaritam to ti anak mo. Elisa, nalpas mo ka din nagtimbag ak nga ramid ang mapapeles. Wan, ma'am, tanag-overtime makidirabi. Nasayaat. Ahon gayam. Laglagi pom ti papanantayin ton lepas pangal daw. Wan, ma'am. Iti iruruar ko inton malam. Sana sekretariati akam mo. Ha? Anya, ma'am? Agbalin ka nga alalay ko. Anya? Taytuyin tay ko na kasaan la sekretary ta akong ko ditoy. Personal, wano private secretary ka dito opisina. Kan janitress mata. Dahil tati akam mo na adda ka dito'y opisina. Ngam na rumuartaan, agbalin ka nga alalay ko. Maawatam? Wan, ma'am. Tatang, anya ti kayat yu asidaan inton malam, tay ti apan ko gatangan. Tay tuban inbaliktad akan hit baka balas ko. Sige tang, bayan nyo tay gatangan. No ti kayat yu asidaan. Gay, abangan lusan akayat ni Elisa. Igatangak tulat tamat tan iti paborito na asidaan tang. Uban man anak. Tapno, may mayat matlaang ti panaglalangan tayo amagan. Oo, Elisa. Payungan nak. Tanidyak kayat ti mainitan. Wan, ma'am. Kan paypayan nak mo't atani dagaang anak. Oo na yan. Uy, salpag. Agreklamo kan sakit di iti akam mo kasalalay ko, ha? Ah? Ay, kuha, ma'am. Adayo ka di pa iti hardware apapanan tayo. Di talangan ba ang irakanto? Mapay nga mingin bati yung tilugan tayo, ma'am. Gaputa na rigat ti pagpartigan iti sango ti hardware apapananta. Anya nga min ti pagsaritaan nyo, iti akin kuko iti hardware apapanan tayo, ma'am. Maguray ka man. Laskan ka di adamagam amin kanyak na kita, ha? Sige, pardasan na kiti ti Magda. Pag. Ay, Mayungan nak! ay, uuwan, ma'am. Elisa, anak.
Oh, apa yung nagsardan ka? Nakita ni Nanang ti panagpaling ko nga alalay ni Ma'am Chona. Umay ka na, anya ti raramida. Wan ma'am, mabit lang. Umayon dito ni Nanang. Chona. Kadino ti papananiyo iti anak ko? Mapan kami dito hardware iti bangira kanto. Apay? Elisa, saan ka kadi amarigatan iti panagtrabaho mo kani Ma'am Chona? Ha? Ay, saan Nanang? Ha? Anya dito adamdamagam iti anak mo. Saan man na tila damdamagam? Alam mo may kanilisa. Payungan na kanibag. Kaniragpin mo timang paypay kanyak. Ani nagdagang. Wan ma'am. O sige Nanang ha. Ingkamin. Bag. Wan ma'am. Pinanawan dakon. Panagkita kat. Pinagbalin pa yan ni Chona nga alalay ti anak ko. Nabay na anak ka ni Elisa, iti panangungat kanyak ni Mami itay bigat. Ore ko man o kinaungat nak no sana si sango ni Elisa. Ha? Yan ti Criselda. Oo, agan na. Hello, auntie. Hello, Jorin. Sa dino ti ayan mo ita? Dito bala, auntie. Saan ka kadipay? Anapan iti opisina ni Mami? Napala kita ipigat, auntie. Ngam ididimteng ni Mami. Pinagawid na. Tapos saan akayat ti panang tulong ko kini Elisa ka nagiti trabaho na. Anya ang trabaho tinang tulungam iti anak ko. Asaan akinayat ni Mami? Tinulungat kang dalos iti opisina, auntie. Anya? Sana kayat ni Mami ti panang tulong ko kini Elisa. Sorry dyan. Nagungat. Masaludsod ko man. Ampli namin ang nagbalinpayan ang paradalos ti anak ko. Idinto ta, sekretariat inaplayan na iti opisina ni Mami. Yak man na mo ka ni Mami, auntie. Ang balbalin man ta na janitress. Saan laday ta? At dapay sabali nga akam ti anak ko ka ni Mami, Jorin. Anya pa, auntie. Nananaakida itay ijay city proper. Pinagbalin naman tan nga alalay ti anak ko. Ha? Pagkunaan nyo akas ta, auntie. Gaputa, iso ti parabitbit iti bag na. Paypayungan na. Iraprapin na pa'y apay-paypayan ni Mami. Kabayatan ti pandagnada. Anya? Nosta, pinagbalin na pa yan nga alalay, auntie. Kasta ti obserbasyon ko itay nakita kidadwa. Iso akasaritak to ti anak ko inton sumangpet. Bayan yan, te. Ibagak ka ni daddy tinakita yu itay. Tay sunto ti makisarita ka ni Mami. Daddy, imawag kanyak ni Auntie Criselda. Kat impeksa na ti luksaw na iti nakita na. Anya tinakita na kinaluksaw na iho. Ti madiatrato ni Mami ka ni Elisa. Apay. Anya ti trato ni Mamim kini Elisa. Asaan ang nagustuhan ni Criselda? Pagpalbalin ang nakalupay gayam nga alalay na ni Elisa. No kasta arumwarda iti opisina. Anya? Kuna ni Auntie Criselda, sekretary ti inaplayan ni Elisa at trabaho na. Saan ka ta janitress wano alalay? Anya gamitin na rabid ni Mamim. Tapno ibagan ni Auntie Criselda pagbalbalinan na nga alalay ni Elisa. Iso ano, ti paregam na itibag na. Iso pa ti parapayong ni Mami. Ken kabayatan ti panlagnada, papailan kanupay ni Elisa ni Mami. Anya? Nagbalinin nga abusado ni Mamim no kasta iho. Buwan nga rodan. Iso kasarita yun to kuman ni Mami. To nakababayin ka ni Elisa. Sige iho. Kasaritak to itinalapat ni Mamim.
Kan isingasing nyo, ang mangalan iti kasukat na di nagikkat a janitor di opisina. Bayam, kaibagak tugon ko na dayta. Bareng no mangalan iti janitor. Nasaya at taadakan, anak. Oh, apay nanang. Ada ka di ba kayo? Taura yun na pinadpadaanan ti sa sangpat ko. Ado ti kayat ko asaludsudan ka ni kaarumbang asong batam. Nga mala, ingka pa'y laagpelas, tasatan to agsarita. Madamdaman tong ti panagpalas ko, nanang. Ibagayon no niya dagiti kayat yu asaludsudan kanya. Umuna, anya talaga tinaplayam idi at trabaho iti opisina ni Chona. Sekretarya, nanang. Apay nga ro na pagpalbalinan na kamatan nga alalay ti boss mo. Ha? Kwa. Kan, apay asikamatan ti paradalos iti nakalawlawa nga opisina yo. Gaputa saan ka nung pa'y nakabirok iti janitor, nanang? Saan pa'y anak kabirok? Wano. Talaga nga awanan plano na amangala iti kasukat day dinagikat a janitor na. Tas ikalatan ti agbalin a janitress na. Nanang? Panagkitak ka ni Chona. Saan anasaya at titrato na ken ka anak? Ay, nasayaat kanyak ni Ma'am Chona. Takas di ka di tinasayaat. Trabaho maamin. All around ako nada. Amangan no kayat lang ni Ma'am Chona asintiran ti anos ko, nanang. Iso kasjay. Doon niya laditan ti ipapaaramid na kanya. Diyak kayat nga abuswad na ka ni Chona, anak. Nanang, sa anak pa nabayag akas empleyado ni Ma'am Chona. Iso saan niyo ang maibaga nga abuswanak ni Ma'am Chona? Kasaan ka di analawag? Apa na nga buso dagiti aramiden na? Nanang, Diyak kayat amaabuso ti karbangam akas may nga empleyado. Iso na saysayat langan nga gikat ka iti trabahom. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.